Lamsogo joto no tini bahai hai jeng private job notification nalai mani no jeng tini bahai nalai nai tini kisah alada haini bagai video sengan sekang ni rong no masawa skip khaya gai nai de niok skip khaila hainke siang gai tanai haini bagai skip khaya gai nai leke sanai important notice tini kabangman sokphaiya haini bagai nirok skip khaike nugya khanara gya rokni thangmo haini bagai skip ta khailai de ke kahake ne khana di tabo tama toy feija to gen nopono nailai ne tak tine private job to oro jaga sing daily na update no omhai government ni job ni no sokai mani no oro kaisa one roi rosinai te omo kaisa daily update ni ko hingke government fan sokai te omhai je sokai mani je government ni sokai ge omhai ko ne roi rojag tani hingke omo ke kaisa daily update ni bagai jeng omhai daily update ni ko no private job no fan nailai ni ta ge je video alada ke nironi bagai notification toy pipro hingke pongke kaisa poni pura details toy pejak nai te oro hingke je poni information chimine kisa full ngya khanai apane nirong no short ke roi paimani ba aba jaga short notification ni no full ke toy pipro ke full ke nailai ni bahaita hingke bade tini ni update nai nilai nai te channel katal ko subscribe kaje ko tangke subscribe kaje tanglaidi daily update notification magani bagai friends on nirok phungai khene search kaje nai te ei channel tripa job he inke daily update magani bagai nirok samang bekar kalage nai togoi ni tongke nirok phungai khene search kaile te channel no ei channel tripa job si search kaine ke nirok phungai khene nugui manai se prona din prona inke tini na update nai nilai nai private job tongo te government job ni bu tongo haini bagai jengko nailai nai skip ta khali di inke কর্মখালী নার্সিং হোমের জিএনএম এনএম চাই যোগাযোগ নার্সিং হোম ni bagai নার্সিং জিএনএম তে এনএম omhai khoroksa najangnai je course khlaijak rok omhai nursing ni course khlai hingke jak hingke ni rok contact khaigi call khaigi ni rok samungo khlai manai salary rok busang manai bohai rok ni bagai bo ni rok sangai ni khlai manai je nursing ni course omhai interest tongnai rok nursing course paigai ni rok omhai khaiga ni samung part time job phangka omhai rok nai tugui tongke norok krwngdi manai number mobile number 9774386760 call khai ke next কর্মখালী ধর্মনগর শহরের কেন্দ্রস্থলে খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য 2 জন পুরুষ বা মহিলা কম্পিউটার জানা বিএ বা বিকম বা বিএসসি পরিশ্রমী লোক প্রয়োজন সত্তর যোগাযোগ করুন ধর্মনগর শহর কাইসা বিটি দোকানো সামুখলাই জানাই দুই খরক নাই না জানাই চালাবাই ব্रै ইনকে কম্পিউটার नि नलेज तंके खलाइमानाय क्वालिफिकेशन बीए पास है के बीकॉम पास बीएससी ओमहाय तंके नरक ओमहाय ग्रेजुएशन खलाइगा तंके नरक दाइते नि कॉल खलाइदे जे कसरां बरक तंके खलाइमानाय प्रोनि मोबाइल नंबर रो कॉल खाइदे 9862670340 और कॉल खाइदे नेक्स्ट ड्राइवर चाय একজন ড্রাইভার চাই ফোন নাম্বার 8794368768 কন্টাক্ট নাম্বার কল খাইদে খরকসা ড্রাইভার नि bagai vacancy jatongo ya next namangke tabo omono ang ni bagai tai mani ye kaha ke khana dio jaga ni bagai ang ta saganai Tripura Tourism Development Corporation Limited ni bukhaktai kaisa Tripura government undertaking go yang tai sokai mani inke subject ko tama tongke logo design te tagline competition ni bagai inke belain interesting omono je interest tongnai rok nirok try khagi nalidin rok rang rok mawi mau je design khaijanai inge tak tamano ma khainai nalai in order to maintain a better quality and for the development of tourism in Tripura the Tripura Tourism Development Corporation Ltd TTDCL is pleased to announce logo design competition and tagline competition for all interested Indian national individual person, individual group of people, group, expert, professional, etc. to be used as official logo and tagline of Tripura Tourism Development Corporation Ltd TTDCL. Inge kanadi kaisa nirok jengjo kan siwe logo design ma khayo. Inge
हिंखे ते टेक लाइन रokबो खायानि बागै हिंखे or jaga nirok je interest tongnai rok nirok competition ni bagai try khaimao hiंखे boni details rok naile phine teibo competition hiंखे naidi design logo design ma khainai जों जेन फानो ता मोबाइल पे खाइमा logo रok design खाइगानि हिंखे कायसा apps नागै logo ननो design रok खाइला हांखे नाइथक जे नाइथक बनि हिंखे competition wa je नाइथके खाइगि मानाय बनो or jaga price रokबो मानायता हिंखे start date हिंखे सेंजांनाय 10 आगस्ट नि 2024 नि सिं सेंजांनाय ते last date के 24 तारिख आगस्ट 2024 जरा अंगै मानाय प्राइस मानाय जे ओमहाय टिकिनाय रंनि बागै 20000 टाका मानाय ते सर्टिफिकेट रबो मानाय फायदा अंगे टेक लाइन अंगे 26 आगस्ट 2024 नि सिमिं बबो खलाय मानाय स्टार्ट अंगे 20 लास्ट डेट के 11 सेप्टेम्बर 24 जरा बनि लास्ट डेट टेक लाइन निगो अंगे कपननि कॉम्पिटिशन निगो 20000 मानाय ते सर्टिफिकेट बो मानाय इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे ऑब्टेन द term and condition eligibility criteria design specification rationale etc of the logo design competition from DCL website niro website of visit khaigi nai mawo google search khaide Tripura tourism .gov.in hi search khaigi nai ke niro pura details nugui manai te angni roni bagai video alada ke tobe pine apro niro ko kahake sioi te apply rok khai manai bai ke ma khaine bahai rok ni details rok te se kahake video to pine apro niro nugui manai ge pro ne website o hagi nai leti o mai ke bahai ke ma khaine or jaga to tak to short notification chemon to kaisa je update dini ni sokphai mani jaga go o mai ke short ke bro rok website o hagi nai di haini bagai website je somoyo hagai nailene apro mani details rok kaha ke nai naileni ta engke nirok je interest tongnai rok am to mungsa khaiga nai logo design khaiga ni simi si haini bagai je interest tongnai rok joton try khaiga nailai di am 20000 biani batang phaiba haini bagai ni engke tari tei banai finai next engke amoke kaisa all India Institute of Medical Science ni kaisa notun New Delhi ni ta kaisa sokphai mani engke ta bono naine lefiu nai amoke job ni bagai central job na mawo engke ta boni naine lenai aims notun Delhi এবং অন্যান্য aims গুলোতে সোসো ইনস্টিটিউট সুনপদ মোতাবেক পে মেট্রিক্স এ লেভেল 7 এর প্রাক সংশোধিত পেবেক গেট টু দুইটা 9300 নিসিমিং 34800 salary tongnai asa nisiming starting engnai te grade pay rok manai 4600 manai te অনুসারের গ্রুপ বি নার্সিং অফিসার পদ গুলোতে নিয়োগের লক্ষ্যে নার্সিং অফিসার রিক্রুটমেন্ট কমন এলিজিবিলিটি স্টেট NORCT 7R এর জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে আমাকে কাইসা চাকরিনি বাগै nirok no or jaga daily update ni kono notification hi roirola ha haini bagai nirok noni bagai alada ke ulo toy pine apro nirok joto na details rok nagi manai tabok ke short notification engke bahai ke apply khaine bahaironi process rok noni bagai toy pine je nursing pore gai course pai jagroni bagai belake kok kaham namo hoimawo engke apply khaigani bagai nirok naisingai tongke mai kene apply tabok khlai manai engke website hagai nai manai amsexam.ac.in website of visit khaigi nai haike nirok apply khai manai 1 tarik agust ni siming khaige 21 tarik agust jora sarik ni 5 ta ni bisingo apply ma khaine online tei engke tabok boni eligible nai lene segang puira Indian Nursing Council tongana noni eligible ngani nanai haike ba State Nursing Council be engke bu khlai manai apply te
প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি অনার্স নার্সিং বিএসসি নার্সিং আমহাय nirokni course khlaijak hinkhe apply khai mane eligible naita hinkhe tei tongkho haikeba Indian Nursing Council State Council Nursing Council স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি স্পোর্ট সার্টিফিকেট হিnkheबो khlai mane sport basic BSc Nursing amhaय course tongkhe nirok certificate tongkhe haikebo eligible nai haikeba te kaisa state ni bagai Indian Nursing Council er sathe nurser and midwife ruper registered amhaय khlai registered ongjak hinkheबो oro jaga eligible nai Indian Nursing Council ni loge go te amhaय nurse ni midwife amhaय ni register khlaijak hinkheबो apply khai mane eligible nai hinkhe teibo te kaisa ni go Indian Nursing Council haikeba boni kaisa eligible mane State Nursing Council স্বীকৃতি institute amhaय ni eligible nai board ba council ni theke general nursing midwifery te diploma amhaय hinkheबो eligible nai State Indian Nursing Council nurser and midwife ruper registered hinkheबो eligible nai hinkhe tei উপরুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পর ন্যূনতম 50 আসন বিশিষ্ট হাসপাতালের 2 বছরের অভিজ্ঞতা এবং বা অংশগ্রহণকারী সকল এমস এর জন্য প্রযোজ্য তাক 50% न्यावनि मार्क्स ngui tongkhebo te 2 bosorni experience tongkhebo oro jaga eligible nai haikeba te kaisa nai উপরে উল্লেখিত 2 বছরের প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক শর্ত এবং বৈধ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে অপরিহার্য যোগ্যতা অর্থাৎ কোর্সের রেসিডেন্সি পিরিয়ড শেষ করার ফলাফল ঘোষণা এবং রাজ্য ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন পরের অ্যাপ্লাই খাইগানি সময়সীমা সকল এমস এর জন্য 18 বছর থেকে 30 বছরের মধ্যে 18 বছরনি সিমিং 30 বছর জরাকে এলিজিবল নাই বয়স নিব বয়স ছাড় সম্পর্কে সাধারণ শর্তাবলীতে দেওয়া বয়স ছাড়ের বিবরণ মোতাবেক বয়সের ছাড় দেওয়া হবে সব ইনস্টিটিউট হাসপাতালের রিক্রুটমেন্ট রোল মোতাবেক তে গভর্নমেন্ট আমহাय রোল ni hoiteke je nani bosorni brogo tabo relaxation rogo rojanai bai ta 5 বছর relaxation to tonai ke 35 years ke apply kaili manaita inke সকল বয়স গণনা করা হবে আবেদনপত্র বন্ধ হবার শেষ তারিখ और जाके फी रक ओबीसी नि बागै 3000 টাকা फी मारनाय एससी एसटी रनि बागै के 2400 টাকা पेमेंट मा खलायनाय जे और जागा एप्लाई खानि र गे प्रतिबंधी ব্যক্তিগণ লাগবে না প্রার্থীগণ নির্ধারিত আবেদন ফি डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड amhaय bai apply खालायमानाय जे फी पेमेंट रगानि बागै nirokni bagai tei bo amhaय ke tobai phane upload kaham ke nagi manai bahai ke apply ma khainai bahai rok inge tei next nali phane amuni update to paika tei next inge Tripura High Court ni tei sokhai mani kaisa government job no amo inge je interest tonai rok apply khalaimanai busuk nirokni qualification ke eligible nai bahai rokni bagai bo next video rok kaisa ke tobai phainai oro ke belai video long ngi thanai amoto kaisa daily update ni private job ni wasini rokni bagai government job rok rogola hamba haini bagai video belai long ngi thangke ni rok sele janai haikeba haijanai haini bagai alada ke nirokni bagai tobai phainai ta inge badi tini omo nainile pinai online application are invited from
eligible candidate for filling out 14 vacancies in the grade 3 of Tripura Judicial Service. Out of 14 posts, 3 posts are unreserved category. 7 posts are reserved for scheduled tribe category. 4 posts are reserved for scheduled caste category. Or jaga vacancy totally 14 jana tongo. 14 jana ni bisingo bagwi rojagai je tabuk judicial 4 ni go 3 ni go hinkhe je unreserved category roni bagai 7 3 jana hinkhe ST roni bagai hinkhe 7 te reserve roni bagai hinkhe schedule tag SC roni bagai ke 4 jana maikena vacancy bagwi roja hinkhe there shall be 2 posts reserved for PWD locomotor horizontally having prescribed percentage of such disability as defined in section 2 of the Right of Persons with Disability Act 2026 as per the provision of the Tripura Judicial Service 10 Amendment Rules 2022. Okay, the 2022 rule tongma haike disability hai kora komparoni bagai vacancy narakjak 2 jona ni bagai. The detailed advertisement is available in the official website of the High Court of Tripura. The Nirok full details advertisement on naigani ke broni website o hagai nai manai http hagai thc.nic.in Nirok check hagai nai manai broni official pura notification naigani bagai. The last date on online submit khlai manai from 9 August 2024 ni siming 28 August 2024 jora apply khlai manai 4 PM jora. Ingke exam rok ingke date of preliminary written examination no rok ulo saklai jangnai. Te download bo pro khlai manai exam ni bagai bobo ulo saklai jangnai. Exam center day time day duration of examination tabok center somoy te busu gonta exam aronai bo haironi bagai bo ulo saklai jangnai admission tabok admit karone joto suijak nugui manai. Inge friends ong tini na update asang nang sinai Nirok daily update magani bagai channel wise front krwngdi tonglaidi ni bagai alada kita advertise somo hai no bu government job ni togoi painai Nirok naisingai ni tonglaidi upfront Nirok full nugui manai qualification busuk nangnai bo hai rok tei bahiki apply khainai bo hai rok ni bagai je kaisa kete Nirok je omono to interest joto ni tongnai Nirok omono joto ni apply khai nai lidi try khai nai lidi amongke Tripura tourism development ni te kaisa sopai mani ke Nirok interest tongnai rok Nirok price mawi 20,000 taka haini ge 20,000 rupiah ni phaiba te certificate rok mana hinge Nirok logo design khayani simisi te tagline rok rokani mai ni competition ba Nirok joto apply khai ba try khai nei manai hinge friends ong Nirok na te wise request ma khai ge channel ko tal ko subscribe khai je ko tongke subscribe khai tonglaidi daily notification update magani bagai te fungai ke Nirok search khai nei nei de Nirok samunai to goi tongke amai ke daily nugui manai fungai ke notification ge ani bagai Nirok WhatsApp group ai join khaina de WhatsApp group join khaina hangge Nirok notification mai apa nangui tongke Nirok share khai ke Nirok mangani bagai itini na update asing sinai jotona Hambai share khali ti friends on Nirok brok jate brok logo design ok khagani hai ke ba government job rok nai tugui tongmani brok bo amai ke apply khai mana bagai amona rok no bo aims rok je aims ni bagai je interest tongnai rok je nursing BSc nursing khlaijak rok hingke amono apply khai manai bo haironi bagai bo Nirok prono share khai je nursing porijak ngai tongnai course pai ge sakri nai tugui tongnai roni bagai amke government job na central de hingke pai asang nang sinai tini update jotona Hambai.